so tu potekali 15, bom rekel, tradicionalni skoki v vodo iz starega mostu. Višina je 15 metrov, 10 skakalcev se je pomerilo med sabo. Tekmovalci so bili iz Slovenije, Nemčije in pa Srbije. V bistvu sem kar zadovoljen, no, dobro, z dvema bolj sta zadnji malo manj, ker mi ni toliko dobro uspel. Skakal sem v prvi seriji 2 salti s pol vijaka, v drugi seriji 2 salti nazaj z enim vijakom, v tretji seriji pa iz stoje salto in pol nazaj.